likuphila oh likuphila lona likuphila amalikathi hayi ngathi ngambe ngihamba ngeloli nje ngihamba Jesus ngihamba letitalati nje hallelujah ngithi liyaphila lona likuphila haleluya ngathi ngangihamba nje letalati nje ngihambe letalati usina uyivuma ngathi na uyivuma ngathi usithela esikhaya ekhalweni oh Jesus hey ngathi usithela ekhalweni man liyaphila lona likuphila haleluya liyaphila lona oh Jesus oh Jesus hallelujah bazalwane esikhona uNkulunkulu kuthini ngiphenze ngiyashona lamhla longethuswa simo longethuswa ngema events akethuke ngoba wathi konke inhluphile lenzaba kulamalanga ukuthi nangabe bokhuluma ngenzaba yekufa mina ngingumuntu lokhona ukulikhuluma iqiniso bengingakufuni ngekufa ufuna kuhlwithwa kana ngathi ukuthi hey kulikhulu kangakanani nakuhlwithweni ngeke kube lula phela kwani besitawuhlangabetana nathi before sihlwithwe laba labatali sine lesilinzele kuhlwithwa sitawusi bangcono labafa ngoba la kuhlwithweni before kuhlwithwe kukhona ne possibility ekumphika ngoba nyalo nje nyalo ema church goer nyalo iphelile inzabe church goer uyabona iphele embamba inzabe church goer nyalo kufuneka umuntu serious lo watika ukuthi wendani lo sikhama what may forever futhi lokukholwa kwami ngeke ngishintshe ngeke ngishintshe sokuse usathane sokuvusa isimo lambi kwami sanibonani bathanda benkosi isikhathi lesinaso nyalo la 35 minutes angathi ukuthi kuyengani 35 minutes nje lenginayo nga 12 o'clock nginemhlangano ezulwini sanibonani bathanda benkosi maye Jesu uyanithanza maye Jesu uyanithanza sivile nje kana abanye ngibatshela kancane nje ngisilethi ikhola letivulwa ngaJuni tikwale tikuhlosile khona okuhlosiwe hlosa ukuthi ugule abantu bathi sizwa wonke umuntu ngalikhambi selikhona ngabe ngilo yini ngiyamethemba ngiyamethemba Jesu Yamethemba baba ngiyamethemba 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 ngiyamethemba
Oh Jesus, and tell batawuphila kuletikhathi ngilabatawuphila ngelivi laNkulunkulu. Silifunzile nje kanengi liverse lithi lolungile wami uyawuphila ngekholwa. Safunza nje sedlulisa kanti bekusho kokuthi simemetelo lesithi kukhona lokudako kodwa ke lolungile utawuphila ngekholwa. Sekufikile ke uyabona mazalwane asuye ngana kufikile singa wonke umuntu manje angena emkhunjeni wekholwa malibonke igama lenkosi asiqedele nenzaba besiteka itolo ya 2 Chronicles chapter 20 inzaba ya Jehoshaphat inzaba yokwethemba uNkulunkulu ngayo yonke inhlityo yakho. Lamhla asithi kwentekane kulaba labethemba Simakadze ngayo yonke inhlityo yabo. Number 1, mawethemba Simakadze awumethembi Simakadze ngoba kusuke tindvo tilula, but umethemba Simakadze ngesikhathi tindvo ngasithube kakhulu. Kwethemba Simakadze ngiloko ukuthi umthathe la ivini lakhe ngoba kude la utawukhanza khona Simakadze ngaphandle kuSimakadze utamkhanza evini lakhe. Thola makwe sesondweni sekwehleni ke nyalo mfana. Thola makwe sesondweni siyamethemba Simakadze simthola evini lakhe. Uma ke Simakadze simethemba simthola evini lakhe. Mali bonke igama lenkosi. Sibamba kuthi yena uthini. Akunenzaba ukuthi isimo sithini. Ngiko ke na Paul asibhalela phela 2 Corinthians chapter 5:7 athi siphila ngekholwa. Okay, sizulu sithi sihamba ngekholwa hayi ngekubona, hayi ngekusinyalo sekuveleni, but sihamba ngekholwa. Kukholwa ke kusevini lakhe. Thula makwe sesondweni. Thula makwe sesondweni. Sihamba ngekholwa hayi ngekubona. Praise God. Laba ke labethembele kuSimakadze ngayo yonke inhlityo yabo. Itolo sifunze Proverbs chapter 3 verse 5 6. Themba Simakadze ngayo yonke inhlityo yakho ungeyami kwekwakho kuqonza. Matise kuko konke. Uyatiswa. Malibonke igama lenkosi. Uyatiswa matiso kuko konke. Mawethembe yena awusho ukuthi nginemali, awusho ukuthi nginemfundo, awusho ukuthi ngihlakaniphile, but uthi ngethembe yena. Bese ulalela ukuthi uthini. Ku verse 15 asiqale ku verse 15 namuhla. Verse 15 itolo sigcine ku verse 12. Verse 12 uthi te Jehoshaphat ishito sathi indvodza leyalwa yaqinisa impi yakaJuda yaba nemandla yesatshwa ngemave ngesikhathi sakhe kwabade labafuna umatheka until azahlangana lamave ahlangana ngaye. No, asinomyeka kanje, ahlangana ngaye. Ngiko ke verse 2 wakhona athi lamanye amadoda tomtshela ukuthi sekunembi letako ithe ukuhlasela wena.
But kuverse 12 akayi ngalokuqina kwakhe, akayi ngalokuthi yena uyatiwa ukuthi vele unemandla. But ufike uthi Yesimakadze ungeke niwabehlulela nababantu labasukelako ngoba thine asati kumale sendeni. Ungasi ngakhuluma umAfrika Simakadze ngeke wabehlulela yini laba labaqabanga ukuthi bahlakaniphile bafuna live laseAfrika. Asati kufanele senteni kodwa emehlo ethu akuwe. Ngiyakuthanda ke kona lokho. Emehlo ethu akuwe. Asa kufika kuyafika simo la ungathi khona kufanele wendeni. Sike sashumayela lapha sakhuluma igama lelithi wenta njani lapho nase ungasati kusi kufanele wente njani. Siyefika isikhathi la so ungasati khona kusi kufanele wente njani. Kufuna bese wethemba live lakhe. Awu ameni. Manje ke nakathi ke Jehoshaphat awu Simakadze asati thina ukuthi kufanele sendeni kodwa emehlo ethu akuwe. Okusho ukuthi ke Jehoshaphat wena njani uyamatisa kuko konke ukuthi kunembi lambi kwethu. Sithe mandla sinetikwayo. Noma sike sathi inqoba letinye timbi asethembele kunqobeni kwayitolo sethemba wena Simakadze sithi ungethi wabehlulela ake sowente njengekuthanza kwakho Simakadze la. Uyasuka Simakadze verse 14 ungena kuAzariyeli umprofeti. Usinaka ngena kuye ungena ngamoya longcwele. Azariyeli uyangena kusaka ngena kuye uthi kuye sithi uthi moya waNkulunkulu kuye tshela Jehoshaphat funda verse 15 mbanami. Wakhuluma wathi Lo mprofeti sekhuluma uNkulunkulu ngalo mprofeti manje. Lalela la Nkosi Jehoshaphat. Nilalela nanonke lelihlala kaJuda naseJerusalem. Nakuke lokushiwo nguSimakadze kini uthi ningesabi futhi ningaphelelwa nangemandla ngenxa yalempi lenkulu kangaka. Ngobe kulo akusiko kwenu kodwa kwaNkulunkulu. Oh Jesus. Oh Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lengoma lesihlabelelo ithi ngiyamethemba lo afe Calvary. Ikhona standard lesifike sithi sengilalela izwi lakhe sengisekelwe isandla sakhe. Uthi ke lo mhlabelele angingabadi angisabi kodwa ngiyamethemba lo afe Calvary. Uthi ke manje Simakadze ngemprofeti la Nkosi Jehoshaphat ungesabi tshela nalesive Nkosi yami uyathi uthi nyalo lesive sala kangwane singumprofeti uthi ufike nje tshele nenkosi ungesabi Nkosi nalesive masingesabi ukhona Simakadze pho singemaprofeti nisele namhla lo siyaphengulana uthi unifaka iandale njani. Siba prophet nasenza njalo. Ukhona uNkulunkulu lo ngaprofetana nema-anda. Ngoba umprofeti ngumuntu lolanza umlayeto uNkulunkulu awulethe kubantu. But isangoma lesiqinisa bungoma baso ngiso lesifihlelwako. Ngabe ma-anda ke lapho ukuthi manje ufakele njani. Uyathi ukuthi nje nyalo siyahwephana edlameni nyalo. Siyawephana sithi kodwa Nkosi yami kwento enjani asivulelwa ngani lamasonto asivule kusesekhashana ekuvula amasonto. Umbuso phela nasidlala ngesikhathi sidlala siphela siphethwe ngomdlalo siphengulana ukuthi nifake iandale nje umbuso bowulalela ubuka. Ngesikhathi silanze masalamisi sisebenze masalamisi umbuso uyawadi masalamisi. Uqanzi ungasebenza lisalamisi wena ulembathise Jesu bangalibona. Ngeke ngiqinisile. Mayanathi lisalamisi. Babuke masalamisi ke lo. Bese sidlala kakhulu ke etikola umasalamisi. Sikunathise petrol, sikunathise kufuthe ngedumu, kanti idumu yemaphela.
so lo mbuso uyabuka bani bayabuka nyalo ke sithi akuvule amasonto sivule lo mdlalo ngisasivule lo mdlalo kuyodlalwa ngebandla sengilalele izwi lakhe sengiseke isandla sakhe mina angikazi angesabi iyamethembu Afrika ilalele mina sengilalele izwi lakhe sengisekelwa isandla sakhe angikabazi angesabe iyamethembu eKalvari sindisi wami obambesisa isandla sakhe ekasose angithele owangifela akasose angithele wangifela owangifela yamethemba Jesus. Uyafika kumprofeti uletha livi leli la Simakadze ulethe enkosini ufike enkosini uthi cha Nkosi thunywa ngiSimakadze usungethuki ungesabi ungaphelelwa nangemandla ngalembi lekuhlasele le uthi Simakadze ngitokutshela ukuthi imbi ayisiyo yakho kodwa yaSimakadze imbi ayisi yakho yaSimakadze bamani lapha bazalwane ake simeni sibinzi sine siba uNkulunkulu uthi lo tsinza thine fana nokuthi uthinza inhlaveliso lakhe thine asuyaluke dingqondweni asimethembe lokhu kunje asihlale kulamavi ukuthi ayisiyo yethu lembi kodwa yakhe uthi nangathi imbi ayisiyo yakho verse 16 ngoba la kuloNkulunkulu uthatha lo lokusho nje uthi nangathi lembi ayisiyo yakho uyeva ukuthi kuthiwa imbi ayisiyo yakho but akusho ukusilala la endlini doze ngubulala kuzowavuka kusasa amen 16 funda 16 kusasa shukani lehle okay imbi ayisiyo yakho kodwa kushuka kwakho lembi ayisiyo yakho kodwa kona kushuka kwakho kusasa lokusako vukani nishuka
kusasa shukani nehle niyobahlasela Oh. batawube bakhwela emsaweni wasisi Uyathi lokhu ungabuta ukuthi sesihlasela njani phela impi ngesiyo yethu. Sesihlasela njani uNkulunkulu imba isiyo yethu. Sengutshelile ukuthi ayisiyo yakho yami. Sale wenda nje wena lengutshela kona. Uthi ukwenta uthi ngenta njena njengoba imba isiyami. Yasimakadze. Uthi kusasa nje shuqani. Ungazi usibaba nembuzo ke kulo verse 16. Ungathi baba nembuzo kuseshuqa njani? Shuqa njani? Shuqani niyobahlasela. Hayibo, senta njani? Bathi bayithu ukuthi verse 17. Oh kahleni. singeke sibe khona sidingo sekuyilo Hey wena kwekho kushuka nje. Kodwa sidingo sekulwa la asikho. Shuqa nje unembili. Ngiyawathanda lamagama lathi singeke sibe khona sidingo sokuthi ebazalwane singeke sibe khona sidingo sokuthi siyilwe lempilo. Ungayulithini imbi ehlakaniphi letinet imali? Ungayulithini nje imbi ehlakaniphi? Ngoba hlakaniphi fithi sengela umunye wakini. Mina nje ngiyehluleka naloko ukuthi kona nangabe bese kukhuluma luhlanya ungathi ulalela kodwa. Lufu nje luhlanya luthi wena uyahamba emhlabeni. Uyahamba emhlabeni kusho luhlanya. Uma bese luvuke nangakusathi luthi uyahamba emhlabeni. Usho ukuthi ungathi wahlupha. Ungathi wahlupha yini? Kuthi hayibo naluhlanya asengilulalele. Imayisiyo yethu. Ngeke ngiqinisile sibe nayo thina indlela ekulwa nebantu labanema billionaires. Live lethu lincane asinayo imali kodwa sitigabadise ngalesinako sinasimakadze kude lokunye lesinako kodwa sitigabadise ngalesinako sinasimakadze yena lo simakadze lo uyesandza phela thine ubonakele ngekuthi emazweni onke emhlaba wakhetha lela kithi live wavakashela enkosini lingakafiki livangeli singukhethile ngikuthanzile njenga Israel khona kutawufika la kutawufika abantu labambi kutawufika abantu baphethe indleting 2 baphethe umqulu ngala baphethe indilinga ngala ungabe ukuthathela phasi lento leyo beyisho ukuthi khona abantu labatawufika bafune kutokumba imali la kangwane khona abantu abatawufika bafike batofika labantu laba ngalapha nje lokho baphethe umculo kusho baphethe nakuzana indilinga kusho ukuthi ngilama investors ke uthi bochaphela le ndilinga yabo ubambe kakhulu naku lokungala wakusho ukuthi tafike ama missionaries bese kufika labonyeke lekuthiwa ngema investors angithi but uNkulunkulu wasikhetha thina ukhona lelinye live la okwalithanza wenda njalo kulo pho sesiphumelani sivevetele siyekele ukuthemba ukuthi simakadze thine wasethemba kwethu kuphela kuhamba kuyovuma ukuthi sonile futhi kude ke lungakoni la nje nangabuka lemva lekhaya kithi engutheni ngibukele kithi labakithi engutheni nabo phela bebangatenti ngoba babakude lokunye bebakwadi bebathi kona lokho bona bebakhonto emadloti ufuna ngiyovuma sakhonto emadloti sina nabo gogo omkhulu bethu sona wena simakadze awusibambeli ke wena maqala ethu siphinde futhi sibafundise siyovuma awunkosi sidlale ngebantu bakhe esontweni sidlale ngebantu bakho nkosi esontweni sihamba sawulanza emasalamisi sadlala funa siyovuma kodwa ke nkosi sethembe wena sithembe wena simaka uthi ke simakadze singeke ke sibe khona sidingo sokuthi niyilweke lempi lokuthi athi singeke sibe khona sidingo sokuthi niyilwe ngiloko ukuthi kwasekuhlangene lengqondo ukuthi hayibo verse 15 uthi imbi yakhe verse 16 uthi ashuqe siyobahlasela shuqa kanjani kanti impethu yethu nasi siyasangana asimakadze hayi ningasangani solo ngimile kusimbi yami singeke sibe khona sidingo sokuthi uyilwe wena kwakho dihlele wonke umuntu nyalo fana dihlele abuyele kusimakadze
uthi dihleleni qedzela mfana mhleleni nime ngetindzawo tenu manini niqine into obona kusenzisa kwaSimakadze Singeke sibe khona sidingo sekuyilwa lempi. Dihleleni. nime ngetindzawo tenu. manini niqine niqine. oh uthini ke Paul usele ukugcina qinane enkosini kanye nasemandleni ayo amakhulu Maniniqine nde ubona kusinzisa kwaSimakadze. Nine bakaJuda nebaseJerusalem. Ningesabi futhi ningapheli emandla. Kusasa lokusasa. Phumani niyobhekana nabo. NaSimakadze utawuba nani. uyathi ukuthi Simakadze akafuni ukuthi imbi nayi yakho ungamsabhekana nayo. Imbi kodwa yakho wena usafuna ukubhekana nayo njani? Simakadze sekutshele onke ama logistics lathi ayisiyo yakho but wena dihlele bese uphuma uyayiqonza. Praise God. Praise God. Uqonza nje unako la ngqondweni usayisiyami kodwa. Akusimne ngitawuyilo uSimakadze. Ku verse 20 sewuyasukuma ke Jehoshaphat inkosi. Isukuma seyiqiniswe ngilamavi. Ekuseni ngeluvivi baphuma baconza ehlane laseTekowa. Bathi basaphuma Jehoshaphat wasukuma wathi labantu bayenda lokho lathi uNkulunkulu abakwente inkinga yethu namhlanje livangeli lethu sikhala kakhulu kuSimakadze singenti lutho kanti kufanele sende amen manje nabalaba baphuma bentalivi baqonza ekuseni ngelivivi phinza mntanami ucedzele lendzaba yakho ekuseni ngeluvivi baphuma baconza ehlane laseTekowa. Bathi basaphuma Jehoshaphat wasukuma wathi lalelani lapha kimi nine bakaJuda nani sive ungathi yababona kusolo bayaveva uthi asengibaqinise Kholwani Simakadze uNkulunkulu wenu. Kholwani Simakadze uNkulunkulu wenu. Nitawusimama. Kholwani lokho lokushiwo baprofeti bakhe. Nitawuphumelela. Oh Jesus. Emva kwaloko kukhuluma kwakhe nebantu Jehoshaphat wakhetha emadvodza ukuthi ahlabele kuSimakadze adumise ingatimulo yebungcwele bakhe. Asahamba ahola emabutho athi bongani Simakadze ngoba umsa wakhe umekuze kube phakathi. Bathi basaqala ukuhlabela nekudumisa Simakadze. Simakadze wawavimbetela emadvodza akhe. Uthi mbongeni Simakadze. Ngathi bebathi masimbonge. Uche. Oh. Endotana. Hallelujah. Simbonge. Masimbonge. Uche. Endotana. Endotana. Eyesa nena emasu ogofela te ogofela eyesa nena emasolweni ogofela tena wegofela oh hallelujah amen hallelujah amen hallelujah Jesus bona nje wabo bese baphuma bahlabelela amen 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 hallelujah amen
Bahlabelela lalela la bahlabelela babhekene nembi lephethe tonke tinhlobo tetikhali tekulwa tonke tinhlobo tetikhali tekulwa bona nje baphethe umqulu elomqulu labawuphethe babambe igama lelithi uthi teyena mina ngihlala entomisweni babambe igama lelithi uthi teyena imba isiyo yami kodwa yasimakadze bahamba embili nje kuphela bahlabelela nabahamba embili bahlabelela bheka ke kusikwendekani ngaleso sikhathi nesikhathi bahlabelela nje simakadze so hamba lambi kwabo la embi kwale mbi yaIsrayeli lengakaphathi isikhali lenganasikhali lenganalutho emakhosi ongahlangene noma abantu bayafunza kodwa bangathifunzi timete imcoka kakhulu hey kufunza shoti kulamalanga bayafunza shoti kulamalanga uyathi usike ngafunza ngakhanza ukuthi ngangafunza ngakhanza ukuthi kunenvo leqhubeka iphindi iqhubeke generation by generation kulabamhlophe basinabafa bathi kunelikhekhe bantu bethu lekufanele thina sonke thina labamhlophe base Europe sihlephulelane lona silisikelane ekhathi iAfrika but mayithi nenkulunkulu yasithanza ekhona wendoda lenguve ukukhuluma manje kutshela belungu ukuthi lo ngikhuluma nani nibokwathi ukukhuluma uyihlo nivela lakithi ni akuyukwenteka kusumlo umlungu lomhlobo akuyongenteka kusilomhlophe umkhanzatele lomnyama kodwa lomnyama yamdala lomhlophe nibuya lakithi noma kungaplanwa kangakanani uma singema nje thina sidumise Simakadze sidumise nje Simakadze ngesikhathi badumisa Simakadze laba kunembi lehlangene Moabi nabo Amoni nabo Seseria bahlangene ngesive nje sinye lesive sona asikaphoqi umuntu siqhubeka nje siyohlangabetana nabo amen
basihlabelele bahlabelele embi kwakhe bahlabelele embi kwakhe titsa tase tiyasangana takwazana totwana tasangana takwazana totwana takwazana totwana ngoba imbi ayisiyo yena kodwa iyasimakadze singeke sibe khona sidzingo sekuyilwa sebatihlelile base babamba live basebenta live ake sitihleleni sive semaswati sibambe live lakhe ake sitihleleni sibambe live onke masu tawushabalala Jesus. ngoba sesitihlelile asimeni ngetinyawo thandazo wethu munye namuhla uthi Nkosi site mandla kubhekana nalempi kodwa emehlo ethu siwabheke kuwo Oh Jesus. 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 Oh, Rababasayaka. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Oh.